abantu abaningi ngisemasukwana kwabanye abafana nje bothu ayithi umuntu wayo kanti izongilahla khona ibiyifunela nje ukuthi mina ngigibeze ngale mali ngiyise ethawini emase ngifika nayo lapha sifika siyahamba kwezinye indawo kodwa singikhumbusile ukuthi kuphantwa kanjani emgaqweni ngoba iyavele iyagqoka nje eselulate yagqoka isiketi esifishane yagqoka iketi efishane lokhu okudayisa kahle ikokudayisa manje uma like nje abantu lababona kanjalo futhi manake ngicela ukubuza mawuthi nje kunengane ethanda like emakhaya sikubona sekuyimfashion thina indaba yokugqoka iketi ezincane ingane ezincane cha abantu nje bagqoka iketi ezincane uzobona ithende zezinga mfowethu kodwa uthothi ithini kuwe leyo nto mina mfethu avukubhlungu mfethu ngoba ngicabanga ngingane kasifami mfethu ekufana nale ngane ehlala nayo lapha ngaze ngayitshela ngathi mina ngeke ngikwazi ukuhlala nawe wena ungangengane kasisi wami yesibili hayi ngisho yokuqala yabo yini engizoyixoxa nale ngane kufanele kusho mina umqondo wami ngulinganise naye ukuze ngingamxoxeli phela izinto angeke azi understand kodwa ke ngasonke isikhathi ngithanda ukuthi ngimtshele iqiniso ukuthi uma wenza ukuthi uzothola ukuthi uzophelela la uzoenda apha khona uzoyithanda uyigcinisa ufana nami mina lento engihlezi ngitshela ingane sekhaya uAvela noSinakho batshela ngithi hayi manje ufana uma mncane wena kulungile kodwa nami ngangazi ukuthi ngizoze ngicina ngifika la ngithi ngoba phela izulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili shuthi wena nje umuntu ophambili iwena okumele akubona befunde kumina ngawusonke isikhathi kodwa ke ngeke ngithanda bayangilalela noma bebuye bengikhumbule nami ngibaphoxe uma bethi bayangizama ukuthi ngibuyele ekhaya hayi shuthi lo Sathane ofikile mkhulu uthini unombuso uthi uSathane unamandla uthi uSathane unamandla hayi unamandla phela no uSathane unamandla kodwa akanawo amandla ngapheki komuntu umuntu iyena onikeza uSathane amandla ngapheki kwempilo yakhe ngoba uSathane kuze enze into uyacathamela ngithi mayicathamela akununusele ngento othizeni kube kuwena ukuthi uyanika amandla futhi uyena usebenzisa lento oyithandayo manje cabanga into oyithandayo mfethu angeke nawe ungalingeki njenganalento eyesake yangenzakalela nje ngisakhula shothi khona umfana ngeke ngibize ngegama mfethu ku public mana siqaleni la uma ukuthi uyaqala ukubuka le episode this is part 2 kuzoba episode 81 episode 80 part 1 ngenzela ukuthi makhona umuntu ozoqala ukubona ngale episode le angasaje vele siqhamuke sixhume yabona le nto le so buyele emumva part 1 oku episode 80 lokho kuzokubeka emathubeni ukuthi ukwazi ukuthi uxhume kusisi ngendlela ungasibonise sifika sihlala phe kwendaba ke nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva mangabeke awukakabi yilunga lalo mabona ukuthi siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ibheli yokubeka emathubeni ukuthi makhona ezinye iziqephu esiziposayo iyobe isiqenqeza ocingweni lakho ukuthi mawungena ngaphakathi uyithola isiqephu sangalolo suku usisi lesinaye ubongeka ungakamkhize iyena uzosilandisa ngodaba lakhe lo ethameli how I ended up in drugs okuhlelo lasilanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya noma abavele ngentshayibe ezidakamizweni basuke bezosilandisa kabanzi ngokukhula kwabo nangendlela abagcina bewele ngayo ezidakamizweni ngenhloso yokubhula umlilo lapho ungakafiki khona inhloso nje yeshow imalunga nanqo nokufundisa abantu ukuthi iziphi indlela kumele beyithathe iziphi indlela abangamele beyithathe ukuze bengagcini befinyelele ezidakamizweni ngoba uma uthi usezidakamizweni wayithola usungaphansi kwesimo sokudayisa ngomzimba uma umuntu wesifazane ungayithola usubamba inkunzi uma umuntu wesilisa ufele emanyaleni so ukungagcina uyithola kuleso simo kuyobaluleka ukuthi osisi laba abafika isibalethayo asibajaji nawe ungabajaji into okumele uyenze ukuthi ufunde kubona ngoba njengamanje bona banjengabantu abaphambili izulu siyisithi ke indlela ibuzwa kwabaphambili abaphambili mabebuya bezomcathulisa ukuthi le ndlela le inzima inamevi yahlala yes siyabonga kakhulu ke Nkosazane usungaqhubeka ke kubongeka nje nali leli bhungulelo oligodla igama lalo yo njengoba ngisho ngithi uSathane mfethu usebenzisa lento osuke uyithanda uma ngakutshela nje hey mfethu umuntu engimusha igama shuthi wathini
wathi mina ngangitshela nomngani wakhe ngangitshela umngani wakhe sixabane ngenye day umngani wakhe ahambe yobiza yena ambize ethi akazomkhulumela nami mina ngifuna ukukhuluma naye mangikhuluma nomngani wakhe umngani wakhe akafiki mina ngitshele ngawufika ukuyikhulumela yena yabo mina ngangeke ngisengiyeke into enjalo phela umuntu esengilingile angamqoma ukuthi kanti angazi ngifake inkingeni mana wathini wafike wathini kunomngozi lento yokuthi umuntu uthi uhamba ungikhulumele lentombi yami hey nomngozi kakhulu ngoba phela umuntu ngeke okay ake sithi nami nakho umuntu uthi angihambe ngimkhulumane nendoda yakhe uma ngifika indoda yakhe yinhle ake kuthiwe mina ngumuntu wesilisa ngifika yinhle nami ngiyathi ngiyabona ukuthi ngiyayithanda shuthi lokho okwamchaza yena akakususanga ngithi nami kusangafika ungichaza waye ngithi akayo ngikhulumela naye and futhi manje ufika wasebenzisa ukuthi uyakwazi ukuthi umdinelwe lo muntu wangena ngenxa wangena nje ngaye ke wangitshela wathi hayi ngizwile uSibani Mamthe wathi ngizoze ngiphahlule serious ngizoze ngiphahlule amagama bakhe ungibulala lo bhuti shithi ayishelele yena ke lo bhuti ngivuma same time ngoba ngangisafunda u5 lokho efika nje fika esikoleni engiphelazela lo engazi ngaqhubeka ngayohlala kubo ke sengingasezwa ngisho ubhuti wami esengingasezwa umuntu nje ekhaya ngalo yamuhle nembhedeni noma hayi angazi nemuntu engihlalisa lapha yini into eyenzeka la ngaqala khona sengibona inkinga ke ngaye waqala kwafika umuntu lo bengithandana naye wafika endlini yakhe mayifika ufika mina ngihamba ngephi into phela endlini soba uthuna afike lo eyiqala ngisho amahlo okay fine idlule hayi efike ethathe class yalo nering akekho yena lo uyabanda lezi zinto lezi mawuyithinta class silver gold silver nering yakhona ukhona naye akuthathe nganake yabo akugqoke bese egqoke nechini bahlale baxoxe asuke lapho mahamba uhamba nazo lezi zinto lo athi mina ziphi into zakhe ngimtshela ukuthi ithathwe yilo abe sethi yena ucela ngiyomlandela zona lezi zinto lezi ngoba akuzona nje just ama chain futhi uma ngibone mina uSathane mina akangisebenzisanga ukuthi angingene uSathane izini wasebenzisa mina straight ngoba zonke izinto ebengizenza bengirealize after ukuthi into engiyenzile wrong yabo ngoba ngaleso sikhathi athi angihambe ngimlandela nginqabe abehe uzoyilandela yena ngesikhathi uzoyilandela yena uphuma inyembezi la ulelo ubheke phezulu yaqala ashintsha amehlo athi uma kwenzeka nje angomfaka isipuni emlonyeni uma kwenzeka kanjani njengoba ichazela ekhala ngoba ekhala nje athi ngomfaka isipuni emlonyeni kuba behlanganisa amazinyo akhale mayesavula amehlo sengathi awekati uthe mayesebuya ke lapho ngoba akazange ezephuma owagcinelele nje lokho ekhala ngalokho kodwa into zakhe ngayibona mina sezikhona hayibo ema ngimbuza ngithi mina uthi uyilanda kanjani into zakhe wathi phela into zakhe lezo usebenza ngazo mina into ekumele ngiunderstand ukuthi ayikho into embakazoyenza kumina yabo ukuphela mina naye mahlukana kumele ube khona oyedwa ozoshona ngiqale ngibe nezinkinga ke manje ngithi lo muntu uqonda ukuthini yabo kodwa ngisayingane ngingaka-understand mina nje ngihlanyiswe uthando yabo elo bhutisho elokhu iqhubeka-ke nje maye wala endlini ikhale shintshe engitshela ukuthi bathi akashintshe mina kufane nabo futhi uyamuntu uqedile umndeni wakhe yabo uqedile ngawo elakwazi kwagcina sekungishaya khona igethi conscious la sekusele khona sebeba u2 hayibo wena wakwazi ukuthi ngoba befa nje umndeni wakhe kunenxaki hayi ngoba ngingaza ngithi
ngangazi ngoba phela mina wangitshela la sebesele bewuthunga ngabaleka ngiyabona umuntu olandelayo lapho ba imini angeke umuntu okwazi ukudela umndeni wakhe ethi ngadela mina engazalwa nami ngilama bayekhaya kubo ngizalwa noba kubo angisilo ngisho igazi lakhe nami ngangibulala is kwazi ukubulala baba wakho ntwakulethe emhlabeni hayi lapho kwaqala khona inkinga zami ngisengibaleya ngasekhaya ngihamba ngiya le eCranscope uma ngifike eCranscope shithi ngilongu nokuhlala ekwenzeka zonke lezi zinto ebengizisho obese ngihamba lezi zinto uxoxa ngazo kuphathwana lezi zinto ngixoxa ngazo kuphathwana ngokwenzeka nje lokho sekwenzekile wena waqala wathandana nalo muntu emva kwalokho le drama ngise-primary ngisathandana naye kodwa into engaqala ngawo umfundo ngiyakhumbula umfundo osathandana naye ekwadlula ngase ngithandana nalo mngani kayo ngosengithandana naye inkinga zaqala ke emveni kokuba sengithandane nalo bhuti ngoba sengingasaxhumani naye lo bhuti wayenayo nemali khonto ngifuna uyi-understand mhlawumbe wayecebile kwakwenzakalani efethu angeke uzuqonde lapho ukuthi lo muntu ube nayo imali noma ube ngenayo kodwa yonke into abeyidinga ube afford and futhi okumele ukwazi akangitshela kona wathi ngingayimukeli imali umuntu mayenginikeza kanje yabo ufaka imali la uma enginikeza kanje ngingayimukeli angoyimukela imali mayenginikeza isuka la entendeni esandla sakhe ngisuke kweyesa yamasathane le isuke iphuma la yabo futhi yazi nokubona umuntu enika umuntu imali eyibambe kanje yithi ethi kanje anami bengabe ngakunotice lokho kodwa time esengitshela wethu kwaqala ke inkinga kwenzeka yonke lento ngabaleka ngaye eCranscope esikhathi ngibaleka ngeCranscope la impilo yami nje bemistap nje khona abasekhaya bengingabezwa nje ngihlanyiswa umjolo into ebengiyayingasho bengihlanyiswa umjolo abasekhaya nje ngingabezwa angazi mangike ngingazama ukuthi ngiye ekhaya yabo mangifika ekhaya ngizofika ngihlale kahle kube right baphuma bonke mhlambe kwakhona oyokha amanzi kwakhona oyaka amakhelwane ngasala ngedwa hayi kuzofika izwe endlebeni amele siphumahambe wena hamba lapho ngizosithi into zami ngiyiqoqa ngifike bakha ngihamba ukuthi ngiyaphi angizazi nami ngizoziphaphama ngisendleleni ngiyahamba kodwa futhi ngangagibeli mfethu ukuthi ngizogibela ngangize ngihayikhwele leyo muntu mhlambe mase ngikude emahlathini bengitshela ukuthi ngizodlengulwa ngizobulawa lapho bengisamncane ke aqhubeka iminyaka ngoba yonke lento iqale ngingena ku teenager ngina 14 ngoba ingane ngiyithole ngina 18 ingane lena kwangekaba ingane eyifethu mangitshela uzotshela from the start ngengane ingane kushuthi ku 2016 la ngithe ngixabane khona nosise ngaxabana unyaka usuzophela ngo-2016 u-2015 uzophela azongena 2016 ngixabana nosisi ngangena ku-2016 u-6 months wonke angibuye ekhaya yabo kulo 6 months lo ngihlala phi ngihlala eShowe eKolindiwe uma ngihlala eShowe lo ma umphethi bethi uma uphumile mhlawumbe uyephi kumele ube nento esizoyidla ngiyakhumbula usho kuphathwana lapho bekungiphoqa ke mina ngoba angisiya ngithi imember yakho bekungiphoqa ukuthi kushuthi kumele mangibona ukuthi akusekho isheba akusekho ukuthi bese ngikwazi ngisho ukukala espa ngikala amazambane ngikala irice ngibuye nakho ngize khona ngoba ngifuna silale sihleli lapho ke ngahamba ngaya eStenga ngathola umsebenzi eStengamen engokuthi umsebenzi nje ongathi umsebenzi osekitchen yabo nge-16 mhlambe 14 June engawuthola ngawo ngawusebenza usuku olulodwa lapha kwathi nge-16 olomfethu Thudu Msana ngitshela ngayo lokuhlanyisa wanghala mfethu ngalo lo suku vele ngabona ngathi umhlaba uphelile ke nje
maye ngathakaza futhi lapho ngiyazibona ukuthi ngilahle na umndeni wami la ngathatha impahla zami lapho umsebenzini lapho sengithi ngibuyela kolindini ngithi mase ngisestenge edrobheni shothi qhamuka omunye ubhuti ekuthiwa ukwanda obhuti laba uyadibana nawo hayi ekabi hayi mandla umandla okay yo ayihlanga ne1 ukwanda uthini ufika thatha ifoni yami yeah mayithatha ifoni yami azibhazi number yakhe abese yayisave ayisave ngosiya mina ngazi ukuthi usiya futhi benginamabhadi amadedela ngitshela amagama ngewona balodumsana ngitshela ukuthi usanelwa kaZondo kodwa zathi zimxakile inkinga zakhe lapho ngino 5 months uzongitshela ukuthi yena wangitshela igama errong ube yitshela ukuthi ngizodlala ngaye ngoba umfazi wakhe semshiyile umfazi wakhe uyabona ukuthi lo uyafeba kodwa manje akabona ukuthi ufeba noba okay uDumsana ngithi wayenomfazi nalomfana manje wesibili okushelayo nayo nomfazi uqonyelwe straight emakhaya kaMambo okay hayi usiyana angithathe shothi ungifica siyavele ngine stress angithi sikaDumsana yonke into nje ngibone ngazi ukuthi nje iphelele la awusiyafika ekhipha ibhodlela elibovu akhipha ideshi akhipha ama ice ekitchen labo labedayisela khona inhloko ngize ekutshela ngiphuze ke mina angaphuza ngadawo athatha isikhwama sami asifaka kwiCorolla lali navy lahamba ngambuzo ukuthi isikhwama sami siyaphatha ngikhululeke ngathi ngangithatha ukungitshela masekudlule umuntu yokugcina eyeshow ngakhokhelwa nawo yena ngangigunda ngangigunda ifeti esho benginakho ukuyigunda ngigunde ngakhokhelwa yena ebenginayo inhlanhla yabantu abazongenzela izinto kodwa manje bengenzela nje izinto kuzoba nenkinga ekugcineni hayi usiyana kushuthi sihambe naye sendlini yakhe kushuthi kwaba ukulala kanye nje wabuhlala wengane mina uthe umfana mina usiya wakahlongo kanti umfana wasekhaya kogogo wangubani yebo mama nakulalo umzala manje lapho ekuseni ngivuka uyangitshela ukuthi angodlulisa isonto ngihambe ngiyochecka usole ngathi ngithi ngimtshela ukuthi hayibo mfethu ungayisho leyo nto ungalinge nje uzolinge nami ngicabanga ukuthi ngizothina ekhaya ngifika sengiqhubisiso nje singahamba iminyaka emingaka lapho ke ngihambe ngekhaya lapho eshow selokhu ngiphathisele imoto imali engigibele ngekena singihlala these ngibona ukuthi uma umphethe ngeke useyasola ukuthi lo khonto wrong ngayo umithi phela bengenangana ngithi mina nabelami bemile ngiyi-right uma umphethe uyabona kusho ukuthi namdala uyadevelop ngithi ngiyageza athi naye wena usewedwa ngithi ngithi hayi ngizonilinda nihambe wahamba walahla ngempela wahamba ngapheka into zami ngabashiya ngahamba wona awusuyibona Thumethi ngangibona ngase ngilala nje into engakaze ngayilala lapho ngiyabona futhi namabili amayafutheka yonke into nje yashintsha emzimbeni wathatha isikhwama ngahamba balanga ngayohlala naye ke loSiya sahlala naye khona lapha eStenga sahlala ngathi sengino 5 months kwaphoqa ukuthi kumele ngiye ekhaya straight ke manje mina ngiba first mina basekhaya ngiqale ngeFacebook ubhuti wami ngitshela ukuthi ngiyeza athi haya ngibele khona namhlanje kunerally ngasekhaya ka khona isinaphi ngana nje angidlalela ngaso sekhaya Nomuntu isinaphi ngana Nomuntu eshayela amatekisi isinaphi ngana nje umuntu othola umphakathi hayibo Mathemba ngihambe ke kushuthi mangifika ngasekhaya ngifike ke ngigibele wona amatekisi awerally sibele ngasekhaya shuthi usiyangimazi ngisendelana ipregnant test efonini angisendele ubhuti wami
ila akabona khona ukuthi ngithi esexabana naye atshela ubhuti omdala avela ngitshela ukuthi abangeke ngihlaleke lesikhathi lesi usisi wami akushitheze ezexole ngoba akushithwa ingasekho awukho umgodo okulahla umuntu futhi umuntu ushe ngakona thina kodwa umuntu makuwakini asikislemezlebendwe kwabo kusho isiZulu angibizi usisi angibize ke angizohlala naye ngoba sengikhulele oshuthi lapha ngangena kuhlezi ngicindezeleke yabo hlezi ngicindezeleke kodwa haleya ndawo le ayingekho right ngithini ngize ngiyobeleza ngithi mangibeletha ngibuye ngizohlala nawe usisi ebethu okwaphela isonto elilodwa ingane yami right enalutho yabo ayengakunddawo salala nawo nje kahle ngoba ngesikhathi kuzosa kube yilolo suku lolo eyashona ngayo ngoba yashona ngesonto intatha kuzosa umsomluko yabo shuthi ngesonto ekuseni ku6 ila ngaphupha khona eshuthi ngiyaphupha ngiphakathi kubhubha umhlaba emabhubha umhlaba ngathi koqale kwaqhamuka ifele imhlophe ngala kwaqhamuka elibovu ngala ngoba baba ngumsindo Thando ethi mayihlangana lamafu hobe sekuvele kuqhuma umbane okuyiwona owakhanda imbani phansi emhlabeni engathi umhlaba usunamawa amanzi ayageleza kodwa umuntu engimkwazi ukumbona kuphela usisi wami lo esikhulelwe kanye naye wabeletha ngoJanuary ngabeletha ngoFebruary yabo ngiyamtshela ngithi mina asibaleke yabo ukuthi kubhubha umhlaba ngibona namandiya ke nabelungu kuphela yabo awumunye umuntu angikhona ukumbona ngivukelela iphupho ngingaxoxi angazi nami ngathi uthwa yini ngivuke ngingaxoxi ngithulele nje abese ngixoxele umama waseceleni kwalabo engihlala khona ngoba siqashele sinosisi ngixoxele ukuthi hayi kwenzeke kanje athi na bekumele ngixoxele abasekhaya shuthi ngitshela ukuthi ngisazomxoxela usisi sihlale nje kuyintambama kanti kuzosekuseni nganamsithulo okuyilapho izathi angazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngangilele naye embhedeni silawo namkhulu angeke uze ukuthi ngayicindezela angeke uze ukuthi ngayicindezela ngebele cha angenza ngalutho ngoba yayingancela ngithi uyelele nje kodwa ukuphuma komphefumulo wayo yila ngathuka khona engazi ukuthi khona umuntu othi hey vuka ngoba ngavuka ngayithatha kufanele ngabe ngiyavuka ngiyayithatha ngiyibeke ebeleni ngavuka ngayithatha ngayibuka mina ingane uma uyithatha ngithi yanyakaza akumele ithi mhlambe ikhombisa ukuthi khona umuntu ongiyasayo mina ngibona ithule nje ngize ngixokuze ngithi hela ngasho khona ukuthi akwazi ngoba angazi inhlizweni yami mfethu ngiyayisho nje lento enhlizweni yami nganginakho ukuthula ngoba abantu babethi angazi noma ngangifisela bona noma ukuthini babethi ingane yami ayingifanele inkulu at the same time futhi bathi sikhulelwe kanye siyalamana yabo uma obviously angimblame ube sefana nedlozi ngithi uma akwakumele vele asayide nosisi usisi ube seziphathile mfethu ukuze ezebe nalengane akanayo mina kushuthi angikwazanga ukuyiphatha yabo kodwa sase ngiphakele yodwa ukugcina uma ukuthi kwenze kanje wabesha abantu abadala abathi ingane yami yashoniswa ukuthi simithe nosisi asoba u2 siyalamana ngoba ngitshela umali ukuthi kuzoshona eyodwa phakathi kwethu so2 manje ngangizokhululeka kanjani enhlizweni ngangihlezi nginakho lokho inhliziyo yami sayingeke ingane yami right njalo mangivuka ngithunga njalo mangivuka ngithunga yabo ngithathe ngabona ishonile sahamba sayikhaya uthuna kwa right usisi wangiphathela kahle qala lapho ingqondo yazi be right ngaze ngibe right ngoba ingane bengiyithanda yabo ingane asithi mina ikhule yazi ukuthi mina uma wayo yabo ngoba bengimthanda mina athi
Uze wabona ngoba esekhulile nje manje ukuthi ayakuyena uma wami uma mncane kwabe ngihlala naye ingane ngiyayithanda mina mfethu futhi uNkulunkulu mayengase ngiphi ingane manje ngiphila lempilo engiphila mina ngayiyeka mina ngihlala ingane yami angisibona izungu engingaba naso ngoba nganginayo umuntu engihleli naye phephisa Gcobe phephisa sibiside simajombelezana ngiyakwazi ukulahlekelwa ingane yangilahlekela akwangelula futhi straight akwangelula futhi ngoba mangizokutshela lo mfana engithina naye la sahlukana khona ngithi akhumbula kwaba one night stand ngamithi lo mfana wangubani ekugcineni aphinda futhi kwathi kushona ingane yami la sagcina khona ukukhuluma naye la bamtshela khona ukuthi ingane amishonele ubengaphuza ubengabhemi kodwa ngathi ngimfuna intambama udakile ayibo futhi yamlimaza naye lento yabo udakiwe engakaze ayibona ingane yakhe igcine ethombeni lapho lifana naye yasho ukuthi bengamfuni ngaze ngagcina ke sengihamba esethu sike asibuyele lapha eCranscop la behlala khona still ngisayohlala kule ndlebe engihlala khona nengane yami nje ngizama ukupretend ukuthi ngiright kodwa nje kwesinye isikhathi bebona ukuthi ngathi ingqondo yahamba kimi ngoba bengibe ngihlala ngedwa ngiphatha ublankets bayo yabe ngiphatha kabakhulu ingane kasisi wami ingane kasisi icishile ingane yami wabuyiswa amazohlala nawo lapha la behlala khona ngihlumeza leyo nto leyo kwabe ngicanga ukuthi engabe useluleko nje lapho ke kumelo ukwathi qhubeka ngafunda lapho ngafunda uma ngoba ngabe esikoleni ngeTerm 2 kwaba uMarch uApril uMay ngoJune ngayeka ngiyeka nje esikoleni la lesikole ebengizofunda kusona hayi bekubhenya insangu kwenziwa lokho nalokho nje besingekho straight ngalesa sikhathi sisanda kuvulwa lesa sikole akuda manje sise right ake uqhume manje ufast forward oba ezizinto athi siyayikhuluma ezolo uqala kanjani ke manje ngithi yikho lokho ukuthi ngekulesikole lesibe kwenziwa noma yikuphi ekushuthi mina ngize ngithanda noma umfana wakhona lapho kuthiwa uSiya omunye uSiya futhi ngithanda noSiyana uSiya mina ngimazi ebhema insango ngesikhathi ngihamba ngegoli ngoba ngisamithi saxolelana uDumisani phethe uDumisani angimthanda uyazi intubithi uyazi ukuthi ngimezi futhi ayiyona yakhe saxolelana ke naye ngesikhathi ngihamba ngegoli inganami isishonile ngabuye egoli ngiyabatshela uSiya egoli ngibone umfana ephethe amasaka ngaphezulu kwakhe emile amasaka amakhulu manje na guys manje ngase nizibhema lento niyayicabangela hayi bengangiphenduli bengafunje ukuphumela obala yabo into lokho ingishiso lento le ipharayelo okade libonile into engishiso lento le kubona ukuthi bafike bebhemela insango yabo abesebelale bethi mabelele bethe bazoqhanyela bonke njengokuhlala kwabo ngithi mina hayi bafethu angikazi nje ngihlale nani insango naye bese niyaqhanyela njobani kanti babhemele into ngoba bethi bafuna ukuqhanyela kakhulu hayi usela ngagcina khona ukumnika kwabuyithitele kwakuba sengiyalile ngokuthi ngithi angizomnika wavela wathi uSunshine uyitshotha usileke lo simfakele la futhi ngesikhathi ngibe ngibanika imali ngihamba akade kuzovalwa ngoDisemba lapho behlala khona omunye ubhuti obewumashonisa bamtshotshela u4000 lo 4000 waphela nami noArost yazi untshontsha bengingazi kodwa sekuphakathi nokudla ngazi yabo ngokuthi ngazi ngokuthi ngithi ngeclinic mina angifuni ukubhema insango yapha angifuni ukwenza lutho ngifuna ukuye eclinic uma ngifike eclinic angazi ngihlale kanje angikaze ngizwe ubuhlungu omnje
Lapho sesengathi usibhlungu sifakwa ama-razor namanaliti yonke abantu into ebuhlungu abese uyakudonsa umuthi angathi ubophe ifinda uma ngisibamba ngifona ngithi ngijuluka sometime ngisuka ngiphume eklinikhi angisa-attend into abangizoyi-attend nangifika kubona ngibatshele ngambikela usisikazi yami ukuthi usiya usenze u-1 2 and 3 yabo athi usisikazi asami naye semakhaya okusho usiya wayisilingo nje empilweni yami mfethu noma ngizokutshela ngoba ngathi ngiye kubo ngahlala kubo 4 days usuzophelwa arosta mina sengikwazi nokulala ebusuku yezo wafika phela ngikuba ngithi wafika kubo bangilalisa endlini yakhe futhi wafika ofika bazoyibhemana into phambi kwami yabo angizange ngithathe muthi ngaleso sikhathi angizange ngenze lutho oba wangilokhuzana wafika naye wonke futhi usiya wayimosha impilo yakho wayimosha leya mfethu wayimosha futhi nawe uyakwazi lokho ngoba kuphi nakuphi lahlangana naye ngiyamtshela ukuthi wena ngiyakuzonda wena ngiyakuzonda yena usenjani wangibulala ngiphila wena yabo lo wangibulala ngiphila lo kwake ngisho ngithi mina lo muntu mina angimazi yabo mina bengenje mfethu mina ngisho usise engakutshela ukuthi mina ingane mayi bengenje mina ikhula mina bengingane right ngoba ususibelethe uncamela mina kuzo zonke ingane sekhaya ngoba mina ungangicasula manje angaphuma ngashona le mangibuya kwena ngibuya sengiyahlala sengivele into besixabene sengingaze ngibuyisele wena ke ngoba sengihlala la emgaqweni sengingaze ngibuyisele wena uma ngibuya usaqombile futhi usangiqumbele yabo okwakho ke futhi lokho mina ngizoyiqhubekela ngizenzele ngikwenzayo yabo kodwa izinto esezingehlelela emgaqweni hayi zingenza omunye umuntu zingenza nami singakhi inhliziyo yabo nami zingenza ukuthi ngikwazi ukwenza abanye abantu intembi mina bengafuni intembi mina kodwa la emgaqweni bethu awukho right ngoba ngesikhathi ngiqala ukudayisa bekungiphoqa ngoba bengifuna ukubhema yabo ukuze ngibheme kumele ngiyovulela umuntu imlenze uma ngamvulela umuntu imlenze angeke ngize ngibheme akekho umuntu ozongisungumela ngihambe eyongiphantela akekho yabo olapho futhi mangivula imlenze kuyenzeka omunye uzoyivula imlenze angakukhokheli athi nakayikhokheli inqozi angeke ngize ngisho lutho ngoba ngisave impilo yami njenganalento le kodwa bethu ngaso sonke isikhathi mase abantu mesathi idlozi bethu alikho ncane alikho ncane ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu hleze nakuphi la uhamba khona ngoba futhi mina kufanele ngabe kade ngafa yabo uma ngithi ngiyarealize izinto esezenzekile kufanele ngabe kade ngafa kodwa ngokuthi uNkulunkulu esasingakashaya isikhathi ngoba nakho lokho ngize ngishayiswa imoto kwakuyizo lezi zinto zokuthi angasemgaqweni yabo ngishayisa imoto ngaphaphama ukukhoma after 9 days uma kulo 9 days uma kuthiwa ngingaphaphami angithi ngazobe sengifile ngetando kaNkulunkulu akuzange kwenzeke okusho ukuthi ngisathola ithuba lokuthi ngilungise impilo yami mfethu bona uthina bese angazi kodwa ahlamba isizulu ngafethu useshonile naye useshonile umfowenu useshonile mfethu lo engangithana naye wayenza sonke emkheleni khona mfethu ayintshela ngayo mana webongeka sele no 6 minutes manje ufisa abantu bekusize ngani ngifisa ukuthi ngisizakale ngokuthi mfethu mina yami into engifuna ukusiza nayo isimple yabo ukuthi ngeke ubhema abese ngithola into ezongikhipha busy that's all umqondo wami akhona ungazothola ukuthi ngibuyele emuva futhi lapho la ngithola khona into ezongenza busy ngingabalekeli abantu ababhemayo yeso engathi bengakhona bebheme delisa inhliziyo ukuthi mina I won't touch this because uma ngithi ngizowabalekela futhi awuyeki angiyekile yabo ngale sayidini la ungangiboni khona wena ngithi ngenzela wena
professor ngale side la ungangiboni khona yila mhlambe engwabhema khona yabo kanti mina angifuna ukwayeka angikhona uwayeke ngingakuboni uwayeke ngikubona yabo lapho ngifuna ukuzenzela mina myself yabo ngifuna ukuzenzela angikhathele ukwenzela abantu fethu ngoba bengigcina ngaphumeleli yabo ekhaya bangizamile kakhulu angaze ngagcina ngizama nami into eyangihlula ke mina ngizame mina ukuthi ayikho into engayithola ezongenza busy ngagcina ngihlele ekhaya mangihlele ekhaya nje ngaba nesongo ngithi uyabona emgaqweni siba up and down usuku luphela uma ngihlele ekhaya ngilibona lulude yabo futhi semakhaya ke ngasekhaya yabo ngilibona usuku lulude ukuthi kuphume ingane zesikoleni kuze kubuye zona futhi zengifica ngikhona yabo so manje ungathini umuntu osekhaya ongakangena ezidakamizweni ingane encane ngabahlonipha abazali engalaleli engabambeki eyibona isashiselwa igazi eyibona iqoma left and right iyalo zakho kuyona ungathini kuyona professor ngayitshela ukuthi umphumela walento ebhekene nayo awukho muhle ngoba ngeke ize end up ekutheni iyajola kuphela the next step kuzoba ukuqala ugwayi elapho futhi ingane zamanje professor angazi ugwayi insangu kuyifashion mina abathi angazi ngathini ngabatshela ukuthi kodwa lento abangathi bayayiqala ayikho right ayikho lula enzima thina sasiqala sibona silula sithi angeke wangitshela mamncane ungeke mina ngingalalela hayibo ngangahambi naye yena wa enjoy waba right okuda manje njani kunzima nami le stage engikusona ngangisijahile yabo ngisamncane ngangisijahile ngingazi ukuthi sinzima kangakanani kodwa manje sengiyabona yabo nabo ke abafunde kuthini yabo abafunde kuthini angeke kube mnandi nami ukuthi ngibone ingane kaSiswami isila la ngikhona yabo nanezinye ke engasashe kaSiswami yabo nanezinye ingane kodwa ezibi same age yazo ngeke ngiphathe kabi ukuthi ngibone ingane ya 2008 eseyajola yabo ngeke ngiphathe kabuhlungu ngokusho ukuthi nosinakho lapho ekhona engajola yabo kodwa ngoba ngimtshele ngithi sinakho wabona ngumamncane wakho mina bengingayifihlela ukuthi ingane kaSisi ngoba ngifuna ayibone ukuthi akukho right yabo akukho right futhi ngoba ngekho right ngoba la khona lapho mina ngizokutshela ukuthi ngicheck ngithola ukuthi ngipositive angathola ngina 15 ngaye lo Dumisani yabo akuzange kube lula ngeqe ekhaya ngahamba ngimithi ngipositive bengithi ngiyabreak yes azange ngize ngitshele lapho ngina 15 na 33 ngizokuthola lokho sengimvakashele ku futhi ngakuzala lapho bese nayo omunye abantu abamngiste impilo yami nje mfethu ayitshela kodwa ke ngakho konke lokho benga blame abantu ngezinto ezenzekalayo kumele uyicabangele wena yourself ngesikhathi kuthatha ukwenza futhi sebe right ke bona isikhathi sabo samanje abakhula kusona isathane isithe ukwehla mhlambe uNkulunkulu usengaba namapha ukuthi aba protect futhi ngasonke isikhathi hayi ngiyahlezi ngithanda zami ngoba akukho right ukuthi ngizobona ingane engangekasiswami izodayisa njana ingane besidayisa nayo lapha le ngane imela abantu abadala abalingana nayo mfethu umuntu ongangubaba wayo ongangumkhulu wayo emgaqweni kunazo zonke inkinga ngehla emontweni ihamba emgaqweni kunazo zonke inkinga ongahle uyicabange lapha kunobaba lapha okuthiwa mawulala naye yes mawulala naye lo baba lo nibhizi naye oyishintshe phe kwakho abe inyoka omele uthathe induku uyishaye le nyoka le yabo uma uyishaya le nyoka le uyozishintsha ube uyena futhi leyo nto leyo ungayibheka kanjani yabo
akholula lapha Weqwa njengamanje sino 40 minutes siphelile isikhathi bafowethu if niyafisa udadewethu njengamanje ubesayikhaphezulu eyokudayisa ngomzimba kuneyinkinga eziningi ekahlangabezana nazo khona kuneyinkinga eziningi abantu abaseduze naye abeke bahlangabezana nazo khona if uyamfuna abuye for upart 3 siyacela ubhale below ukuthi uyacela kuye ngopart 3 and sicela abafowethu ubhale imibuzo uzisho igama mina igama lami ngoprofessor umbuzo enginawo usisubongeka u1 no2 no3 mina ngizoyidrafta phansi imibuzo ngithatha u10 noma u15 ngifike lapha mase kwenza upart 3 ngimbuza yona siyacela abantu becinezela usubscribe button siyacela abantu bejoin i-membership ukuze izokwazi ukuthi silekelele sihambe nabantu abakhuluma kanje siyokhuluma nezingane zenu beyikhulumela bona yonke leyo nto iyokwenziwa i-membership kodwa ukukhula kancane kwe-membership kuzosenza ukuthi amandla singabe nawo okufinyelela kwezinye indawo mina igama lami ngoprofessor Mwamkhiza Ntabuka kaNongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi usisi mayebuya for part 3 uzobe ezosixoxela zonke inkinga okubhekwana nazo ekudayiseni ngomzimba ekugwayizeni ukuze wazi ukuthi uma uthatha isinqumo sokubheka idakamizwa sokubhema idakamizwa uzoyithola usugwayiza uzoyithola useyinkingeni lezo kukhulunywa ngazo siyabonga mina ngiyidede indawo